Pozdrav svima ljudi, danas ću vam pokazati kako igrati igricu The Forest Multiplayer ili Co-op. Za to će vam biti potreban program Hamachi. Sada ću vam pokazati kako njega skinuti, a igricu sam pokazao u prošlom tutorijalu. Idete na vaš pretraživač i kucate logmin Hamachi. I idete download logmin Hamachi. Da biste ga skinuli, morate štiklirati ovdje, ovaj kvadratić, i idete download now. Klasično se instalira, naravno bez virusa, link ću vam ostaviti u deskripciji, i kada ste skinuli Hamachi, uđete u njega. Ako hoćete da napravite vaš network, idete create a new network. Ako hoćete da se udružite u neki network, da uđete, mislim, idete join NSX network. Evo, mi ćemo da napravimo network st. ID i šifru ću vam ostaviti u opisu klipa, tako da možete igrati sa mnom, ako naravno hoćete. 3 create. Evo, napravili smo. Ako hoćete da uđete, samo idete join this network, kucate ID i password. Ovako, pošto smo ušli na Hamachi, sada trebamo ući u Forest. I kada uđemo u Forest, ja ću igrati ovako. Ne znam, tako mi malo manje baguje. Ajde, ulazi, idemo na Co-op. I sada malo sačekamo. Creating game stance. Dobro je, ako hoćete da napravite, ako imate vaš server, onda idete na host game. Evo ovako. Tu možete podesavati kako se vaš server zove, to su, ja sam stavio šumari. Možete staviti od 2 do 8 igrača. A ako hoćete, ako imate jači računar i ako imate dobar net, samo stavite yes i vidite imate od 2 do 128. A ja neću, idete start. I sada, slušajte dobro. Vidite ovih, evo, za ovih 5 sekundi koje su čitavale. Za tih 5 sekundi igrači sa kojima želite igrati moraju ući na vaš server. Inače će im pisati login to IP od servera i samo će pisati file. Znači od tih, da kažemo, 3 do 4, 2 do 3 sekunde oni moraju ući na server. Sad, ako hoćete da uđete na neki server, idete join game, ovdje ukucate IP od Hamachija i idete connect. Naravno, port ostaje 27.000, to ne pipajte, idete connect. Samo da vam kažem, nemojte da vas slažu da skidate neke verzije koje imaju save game, da ima save game kada igrate co-op ili multiplayer. Nema save game. Znači, što ste uradili za jedno igranje, to ste uradili. Kada izađete, automatski sve se briše, sve. Kada sljedeći put uđete, sve kreće iz početka. Ljudi, nadam se da sam vam pomogao. Lajkujte, šerujte, subscribeujte. Pozdrav!